kasang ke isu kalau petang ya kecing kenra ya kenang bela barjela ki bamdan kot kisla ke babiang kum ki work permit ki labor license bat ki biberi ki kot ya ka baki di banwanra ha ka po bagi wan bela syakani ke jela manta kasini ne kalian kasang ke isu West Gentle District hapo ka jelam ju organization secretary usamla ewan mi phawa kala pelong ka jing kenra ha ka babun ki jaka persya ya kenang bela barjela lap ru babun apeng jungki Kimdan setia yagi kat kislah kemelalap dekat seng ke isu lang bagi tak dekam ke paper hak bubun ki benta juga dikasih ba jantia hak ni kesngi ke berdap hadim melalap kumni nak liang kinang lam juga seng kita phano eki nak jaga bagi ban bela hak benta juga West Gentle District Biang ya menta kesngi nak liang jangka West Gentle District unit lawan ne po snong makundur Babe ini kita kar kita wantre bian apa ini ka brief nyutrap bad kimdal setia iki kat kisla kita biang wat mintip hiru ba kiwana marba watang ka ipik kimdan ko tarai di kimdan di negara yang kejang ini di Mailat kar ba wantre bian apa ini ka brief nyutrap jangi kamtam apa West Gentle District Klam dapat yang setia kikat Islam. Let's say gini kipriu kiwan nashabar nashteja po Bangladesh manu bantep namar ba kimdan kita ki epek ban pensisya ba kidai kita ki nong India. Te kumta hi ngi nagaliang jong kasang hi ngi maila diki bakin tray ngi be ki sisendan hi minta kasi lada kimbiang kikat kisla ki babiang ngi namsya ki bakin wan tray po kani ka priu trap jengi. But karena kedai ke kubur kabang ipa aja kini ki kontraktor dan kini kita jaka ba kimdai ba kin shuan ra ye ki briu ki ba nai ki ba wan bala po kini ka briu trap jengi klem da biang kita ki kot kisla klem da biang kita ki jingdon kam ki jangki lada ja kini ki briu manu ban ba khli ki wat lada kile kana no kam sniuru hapo kani ka jela jengi manu ban tibia kata manu ban ba khli kata te kumta hi ngi nakaliang jong kasang hi si sendan hi ngi lapami iki pan ngim sya hiru bakin tray kat ba kimpat biang iki kot kislah biang